umwanya ubwo nasa kuba nimbuganaho kandi urkwebembera ekitongore ekya T&N Miracle Agencies branch ya Rubare. Meanwhile tukwasa kwanza afutana kiganiro citu tukureba inyose kuba nimbagambira mukureba mu kutuyitu narabo T&N Miracle Agencies abamwe nangwa mumbuza ngo bakora ki inshonga habwenshi ryatemba se ko nimpkaha nimbaletera na munonga omuntu ukikwataho kwasa kuba natushobora inshonga nzoziha so nasa kuba nikwakira kamba se kuba nimwakira na Yanjura. Meanwhile tugumza muri kiganiro citu tukureba inshonga nziya kwakira natunanye nashimerwa sebu kwisanyira maraka gawe nitunanye nashimerwa sebu kwijo umwanya okay amazina n'abanyitara ubende kubateyo ninye branch manager wa T&N Miracle Agencies ine itaje muri Rubare konkini head offices Kampala Kanyanya. Twahize ukwezi kumwe twigire branch ya Rubare tukatandika ibintu bitanu byo kubanza ukubibirana na mukaga konka it was officially launched recently in Kaburuho. Yes, yigurwa assistant RDC wantu kamu umani Jimmy Kashobya umugogozi. Yes, bagigura so ubwo kwijaha nani ngenda kutangariza abantu abanyantungamo abanyakabari abanyarukungiri na district zone twehinguriza. Yes, T&N irukora ekigetse T&N umutungo mu district n'abantu bona abakubani ngenda kuzahe. T&N Miracle Agencies ni company eyigirweho kandi kikirizwa kutwara abantu ahe kubarundira ibintu. yes, So nicyo kiturekere kuno ni twenda ngo tuteho itafari aha kurwanisa unemployment yo mu Uganda imbanya abana baheza kushoma baburi mirumo abana bakija Kampala babugana abantu abakubiha husente babashitanusa Kampala bagira ibari umwene babene baturetera abana binji bakibareta agency bija babihi husente babiha husente babaturetera uziza y'umwana ikija ushanga umwana ati sente kaza agent sumutero company tamusente zo kumugurira tiketi ushashora visa ye ushanga cyatukustinga munga twashara munka abakitungura cya T&N Miracle Agencies. yes, kuyizira aha ground twine branch Kagadi, twine branch Oyima, twine branch Kayunga na head office zuri Kampala. Konkati nyo specifically nza kugamba ha branch ya Rubare okwetandikire sofa abana nbanga habashohire then nebindi bije kubana n'ubuzo bikongera kwigise. so tukayongerayo umuntu kurebana ndakumanya T&N wajya ngo mutwara abantu ahero twenda kumanya numutwara mahanga ki numutwara abantu ki nihitaga ki. Now T&N netwara umahanga mainly currently twine Saudi Arabia. Yes, twara abishiki ba house rero tugaruka twara abojo nabishiki bakanyonge mu yaheri umuhange bya United Arab Emirates. Tugaruka twara Qatar, tugaruka twara Bahrain, yes, twara Kuwait naganda mahanga. Nureba umani Wilson okurunde mirimo biriri kora so kutunga contract ya demand y'abantu kuba sometimes ikiretaho ushanga wabona nk'abana 10 konka database yawe n'abana 13 so kwetaga abana 13 konko wabona abantu no itanga abana 13 konka no ushanga n'abana 13 abakwendembero aha konka utunga contract y'abantu 10 in one company you say United Arab Emirates. Yes, now chikuretera kuzomahanga gani our directors nubaza umahanga ningi kureba atwatunga better offers emirimo yakwenisha shura abana bitu akasinta kahirire so nicyo kusharira staff tara muhanga rumwe tubondera abana umahanga gatari rumwe na rumwe kugira ngo abana bahikaye bagire okubabisa nk'amakagabo bagiye kubafuginga life yabo
ahabukuba twine ekizibu kya unemployment mu Uganda. Yes. So amahanga mainly kari interact kutwaramu ni United Arab Emirates, nagamba United Arab Emirates, mutu kushanga Dubai, mutu kushanga Ajmani, mutu kushanga Abu Dhabi, mutu kushanga Sharjah, mutu kushanga they are about 7 Emirates within the United Arab Emirates. Then with the neighboring Qatar, ushanga twagirayo Bahrain, ushanga twagirayo Kuwait, ushanga twagirayo na Kuwait, yeah. Then tugera muna aganda mahanga gutwaramu ni I said Kuwait, yeah. Those are the main ones that we currently is supplying them. So twine enshonga za zimwe na zimwe. Yes. Mostere twine abana babikina n'ababojo. Mwana mutwara abantu aheru bofuru mahangago. Ibintu cyo wasa kumbu consideringa. Yeah. Mwakutwara umwana. Hato mwana kumutwara consideringa age. Yes. Twine age y'umuntu ashobeye kurinda myaka. Umuntu ogasheme kwari yo munyaruganda. Ainde ndanga muntu. Kandi ine myaka atahansi imyaka 2. Kurga myaka 2 kukasha tena 8 abishiki. Abakubana baza Saudi Arabia barubwa housemaid. Inga shuba house girl. Yes. Then abana babozo no kurga myaka 2 kukaka myaka 4 abo ntubatwara umahanga nka United Arab Emirates, Qatar, kukora emirimo nka security guard, kukora warehouse workers, abakora omumajaga kubwibira mu bintu, kukora emirimo nka cleaners, abakirininga, kukora makanika, abombeki, construction workers, airport roaders. Hati muri ko kika ahabishaye ibyo hariho abantu abakwani biha emizigo ate emizigo kwe kwije umuntu nebine ahweke bane yitorora so aho bakugiha bakure mu gihugu bakadito mu bugari bakagisindika kuri yayi bakamabaye bakushanga tuyeta airport roaders. Then twine aviation cleaners enyonyi kwe kugweta hansi yaheza kureta abantu baragama ntuba twiniho abantu binda abantu abakuzamu kugikirininga bakihamwe bitambare babisirime ahantebe bakatagwe bisya emptyinga dustbins kubazirumu then nyenyeka kuba seti kuza kutwara abantu yeah. So then twineho abandi ne drivers bari mu categories haro drivers abakwana bakutira companies n'abatwara abakozi. Hariho drivers abakwana bavuga Uber no mu Uganda tuzi kongana kugira ngo ahatuma tuzuru common Kampala an Uber binobonye app yawe ahasumu oyita driver oronda driver kininduga cyo kurebera wundi tungamo. For example tuza kwanga tuzamucha safe borders acha hanke cha watu muntu mwasa kwemera mpanza app nyenge tungamo muraza picking and picking. So twine naba warehouse workers abaryo mu matekero twine bike riders babo delivery guys abakuvuga pikipiki akehe bintu umwanya akabitwara ahandi na product company. Then twine factory workers mu factory mu na baba barumwe bintu konka banakoramo either as cleaner ninga as loader ninga as operators ba machines. Twina abana bashomira ahantu ndareba no training abana abakubana bazakora ba machinery ninga ba mechanics aba bamwe nibo bakwizire babatine imirimo tukabatwara umuhangago. Then twine aba security guards, mechanics and construction workers. Now construction workers in fact you twine demand ya man abo kwa twine abantu order y'abantu 35 3,500 abi batwire nibenda kubatwara kombe kibishaye. Remember hariyo World Cup neza kuba hosted muri district. So abana abo tubenda so far tukashikije na a quarter of them. So tukiyonturonda abo mbako. So tuwe bari munonga kandi yo mureba Modern TV no kugira ngo turyo mu nshonga za T&N agencies ninga shimna ko agencies ato tureba ni nshongati ninga shesho kwano manya mu nshonga tazo mona zimo ikinaka beninya nangu tiko hati no kumanya ngo kugera abantu mu kutwara education yo muntu ninga cyo ko muntu kumataringa mu kugenda kweye
ngashira mbo mwaza kutunga hati yabari munonga umwami Wilson ngende kambagambire niwo murego wa Modern TV okushoma n'ikintu kikuru uyishike ngo hati ubwo mwana yitkumutwara naza kuba nagamba uruzungu then the first language ninga shoro rimo rubakozesa n'Uruharabu now ubwo mwana yatashomire atakugamba ruzungu nicumugumira ntufuna challenges nyingi ikindi cya kabiri umwana kutukuza kumutwara ntubanza tumutraininga okwara akoze sesumu zabo za WhatsApp okwara ya uploading hwezo bakweta apps intwatine app y'Uruharabu n'Urufugu now wana umanyori nyankuri ni ndeba kibere ki umutwa kuntera ndantoshumira tatishumira cyamukaga mwe nti cyamukaga kurushumira cyamukaga nakutwara umuharabu utakumanya runyankore takumanya Ruganda takumanya Ruswahili konka nahurira mu rujungu rufire narwo nabwo tubakurumanya konka mbwe najya ntatwahikaho yakugira mu rujungu rwe rufire atugo bring me sort yajya tugendo ndetera umwonyo umuntu hati yo kwargaho sorti tokumanga n'umwonyo hati mugira ati koriti nubwo kujya tugwandi bring tokumanya kiyaga so nanishaba abakwendemiro kandi ikintu kizahabazire twigira ngo nabakwendemiro abazire ni numuranga ubwo kugira ngo tushomesa abana biwe kandi mutareba ngo Derek yijaha nanda kutwara abana heru ukiha umwana umwishomero no mundetera tinku mwikiriza niza kubuza ngarike nyenyima mbuze owanyu oyineki ukibasa kushomesha umwana kure ko mwana yahireze sine yakanukanje ngo ugo mwana obuzire sente akuzire kandi n'uwano yenda agende ashome yaheza kushoma agenda akore yaheza akora ayijagarice yengere basho ubwo n'undi kutwara nashyabazire bashatari nkuringisa abana umwe results kashuhuri izoba ubwaba ryo mu office yawe yazoreka nyina atireba results zinini umwana keneza ezo nazo musini ya 5 kuna rebere yazoreka nyina nagambira nyina ntigendo gambirisha umwana ayije na waho mu office yawe kuyizire nawe beja bene sente zo gukora passport bene sente zo kuzaha medical bene sente za requirements zona miliyoni bagita meza yanje naribo mushije umisho nambuza umwana ugu ahabwe kinoda ngo azahira akatunge sente zo kwera bene ashomera atashomera siniya yakana aheze siniya yakana konkash yakuremire kumhera ati ahata kandi kashaje kinoda kumujama ati nubwo yaza kutandika kusho ntumwene ubwo mwana wawe utitira kumutwara esente zikazi gahamezo mesho ganje azitiraho imagine businessman muti yarita miliyoni mesho gawe konka kunoja ngunkani nyenda sente ubwo mwana nkani nza kwate sente itamisho konka nitureba future yantunga mu district nitureba future ya generation y'igitwire ahabuko baturiyo ntukora nibahara batuzumbige naba bana buturashomisiro nubaha abana abarije kubana ubu baba ba Derek banyenshakari ba Wilson banyenshakari nemyeti turashomesa hati so nyenda ngo ntero umuranga abazire ntero umuranga abana ntero umuranga stakeholders batunga mu district twejumbira mu kintu cyo kushomesa abana koranora abantu mu cyaro baryo mu cyaro batakushoma iwe chia person LC1 iwe chia person LC3 iwe chia person LC5 ahabwenki mutafuta umwimbo gwo kugira ngo abana abo babagarura mu mashuri basho yes matches harabana bakubabini abashija school fees kaba school fees ekana na chini tero murangi gwa government batiyambe school fees zaza kutororo maka abashija tubakirara makagabo abashija nubahunga za kafuna zibaherizeho ahabu kugira ngo tubene sente zo kwera amashomero ebishari byagwa bibiri kindi twine control. I'm appealing to whoever abakukorebera giro byihanga mu kwatera abantu a school fees abashija bakibyama ubwo ngumurango ubunanyita kutera so requirements zwagambo mwana yatashumire naturema ahabwenki takumanya rujungu takumanya Ruharabu twine sumweze rebe sumweze keje yawe mutu uploading aho app
ana app no manyi kinkumanyisi no gitaho omwana yaza kumanya kwa uploadinga app n'abashomye omwana yaza kumanya kwandika statement yo rujungu rero kwija kuba translated do muri harabu kandi bakagitaho ekagamba no kuba atakumanya kushoma akagihorera voice yayo muri harabu mu kikorwa umuntu ushomye so abakunterera amasumu n'abagamba ncyakubanya interview ngera ahasuma mugirantu mwenu bakutuma ngo ugendore ukumere tapu kwashikayo washanga tapu ikomire habicumuruzo noja no mugarukamo asesuma gishara abo kwata kubasa kukigamba wanyitegereza tabasa kukigamba n'ikigambo cy'urujungu kikwenda ngo nkimugambire then kwakwizo mu office yashomire nyine classes imbanye ni class wa mu office mbashomesa omwana yaza kugenda one naba aine apa hasumiye two natekwa kuba namanya icyakuza gukora ikintu cyakashatu naba aine erusanirizo tindweire tarwira umwana uko yarwire ka AIDS arwire hepatitis B arwire za candida syphilis tukumutwara so ntekwa kwanza twamukebeza kandi ebyo byona nitubikorera robare tiniyo ibigwari bya kampani yacu abana biza uko nyine hari auto antugaba biza nkanyenda koreka muranga abantu bantunga mu twashye mbatwita bafite ngo ababija kwiba abana bitu nagira nti visa the first 6 visas zinabe nyine na za district na yita assistant RDC ngusha bintu yagaba visa zezo na tickets z'abana abantu bantunga mu bamanye ngo tuturu bafire so kintu kubasha babi n'abana koro ino mwana umukakushitamiriye ahereze sinya mukaga na sinya yakana ninga ahereze sinya yakashatu nabasagamba mu kajungu kake no muturetera itugamba nawe itugamba niyi rero tukugambira okutwafuyamba omwana kagenda akakora akayandeke cyo tuzakwendera yana ngureba nshonga sarza mwana zimwe wagira ngo omwana kwatashomere kigumira kuzahera konga pina habana ushanga omwana yamazine kecha atakumana rujungu almost abaya ni friend wanje almost nizina yagatakuma korhandi ngapana ari mu Dubai tinkumanya tujya company yanyu nita kutwara abantu abo ningashi n'umurigo gundi training abantu ukora ngo baga ho bakumwe nawe umwana utashomera ahereze cyamushaka ahereze cyamukaga konka nabasa kuhandika izina abo kwa remember kwa kwikayo niba mafumu nebe ryo muri harabu side yemwe ryo muri juri side hato umuntu yatakumanya kuhandika name atakumanya kuhandika account number atakwasa kuhandika buri kintu cyone nese umutakwasa kujyandi ubwo mu kitinkuza kumutwara nkiwe nyowe nkawati yandi any range abana abo ntubatwara akikayo yaremwa bajya ngo rwendo ndijo ugura tiketi umutamwe sente uriya kandi ugakogura tiketi yo kumuhinga mbweni nyowe abati yandi umuntu koro utakwasa gamba kigambo cy'urujungu utakwasa kwandika izina ryawe utakwasa kugira ikintu cy'uwakora abati yandi kumutwaro konka wano basa kwandika izina ryawe ukamanya kwandika account number yawe ukandika simu yawe ukashoma ikigambo utekera ikendeke ubwo neja utugamba nawe utumtraining awe sandemwe utumutwara konka naza hanirumo eje targeje ya daily communication ni manisa kubana ugamba no muntu burizo konka yanagenda hakizimbe kombeka nahereza umushenyi bajya tabura umushenyi hereza hakizimbe kandi bana batunge sente nyinjabo nibaba byo mu kakarika muri kiteka nibanga haba kuzitunga mu Rwanda abakutunga miliyoni muri kiteka nibanga haba kubasa kugira ngo atinatunga miliyoni ikinani ngamba ituyamba abana ko at least abene icyo kubasa kwihandike okay so tuzakuza muhero kendera kizo muhero nkimbuza aba bana amukutwara ko bakutunga yo buzubu ino bana bakushangana ba rasho medias nyingi babona atakurya atakunywa ari n'ibisukebyo ninga company nimutaho mesaditi ni kuranga mwasikiwaniga bana abo ningo mwana kwako haka fera accidentally umuzire wakabuzo okonsandi amwana wafano right hata yashongeye byo mwana Wilson twineho ekitongore cyo bakwita spec expert na insurance z'abana though previously ninga shimo inyumaho tubiri tutakachi abo kwa tukari challenges
so hati kutandika no kwezi kwa kashatu umwana we no turabintwara neja kuba naba registered n'iki kitongore kugira ngo yarwara yakarimo akora ninga yafera yo insurance ni kutekinga kera of that pot kugira ngo adibiti konka karente nyowe nka Rauben Derek batini imangu haro abantu abakukora tara hariho a repatriation company or an organization bagita Overseas Workers Voice. Overseas Workers Voice ninye ndiyomwe ahaba directors ninye a repatriation consultant wa that company ndetse abantu abinyihiro umahanga gabo harabu batari hansi y'abantu bitanu. In fact no kumanyana kwanje na Samu akan consultinga aino mwana okwihumu umihanga rya harabu namwihirayo yangira ati what you are doing is amazing nyine n'abantu bantunga abinde yihiriye tinguza kwa disclose ngaha kokanye n'abantu families abana babo abaturura repatriating. So we have a temporary measure kukozesa kunga kandi yarukinga kugira ngo tuteho a permanent measure umwana yarwara umwana yahika yakarwara kari gukora nabine insurance company be registered insurance nabine accommodation nwana wamuhereza feeding konka feeding nubaja as allowance azihawa sente ezo fana wamushashura then as aguriye food yabo n'abantu bari abana bakongo mahanga mingi gatari itari Uganda yonka so shangamo aba Nigeria shangamo aba Pakistan shangamo abakorega Bangladesh shangamo abakorega India shangamo abakorega Rwanda abakorega Burundi Ethiopia. So kuba kwikayo abanze babahebe byo kurya byawe ibyo barema bamuka muri ari biri muci so kutugambira abana ko rashiki batana abagenzi babo. In fact abingi hari n'ubwo bajya ngo bagire ibintu bagenda na kesano y'ubushera ikaki kwikayo bagira batandikireho as bamanyiri but mainly ekinanyende point inanyenda ku emphasize necyo kugira ngo abantu T&N Miracle Agencies kutikiro muriro bari twashanga abantu bene challenge yo kubona akasente akuba kutamutwara abantu. So tunareberegeri kuruburemo nakwatana na some circles ningashi tweta financial institutions nazayo nabashomesa nabagambira nti twina abana twina abazire tubari able cruising that hard cash kubantu kandi nitu atike tubakaji tahibanje visa twakaji tahibanje okurwaning nkaha kwijomu kukora kitu hatiyo nija kwija hano utekwa kunchaji abukani nojo takarango kawe nakuta radio ni se. So twino busente obutuko bantu ihaha abazire ikweta input kongala input compared to the sente zomana kwani hayo katugire nangwa input yekere ya meza ashatu aganda meza 210 neba akosiri izaje kizamugire. So we organizing with microfinance institutions zizigi umurubare and some commercial banks nitungamo ni kugira ngo bagume bakwatire kwa bana kuba kwataraho imewe bahereze abazire loans no mwana agende akore nati ko mushara nabashashura ronejo. So companies abantu b'ingimbe ja office najya ngutwenda loans twine sente. So esente zikuwane zeru waja ngo azakweza buri umurone ni nchinganye chakari ako kwa saroto money tinkuzubasa wanitegereza. So twine that facility, we have that credit facility konka tito nkabantu itondijyangu zo mu kitongore cyo konka ekitongore cyo kuza kuzo mu kitongore ni visa yo mwana yaheza kwije abandi babiri bagenda bagusa sente umwana ataka tungira ikintu cyo agenda kwata azo mu institution aguza sente areta ahereza umwana za kampani umwana aheza ya umwaka atatandika kugusige nashashu umwana kiryaha. So T&N Miracle Agencies icyekoze no kugira ngo itwe no banzoronda is requirements irikweta passport, medical, Interpol, yellow book na registration yi ebyo kibireka hatoba product yo kutwarwa kureba ngo twakurondera umurimo tubitayo utungo umurimo bakore eza contract akira kuja contract tweta usigninga contract na tamuzo zikiriza tujigarirayo
visa yawe ekija nito mwana n'umuzeyi oine sente zo kutamu umuzeyi atizi toine cyo kuguza oina hori ninahinda ngwenu basa kwikiriza nkereze fomu zo mu banka ushaberoni eriko contract yo mwana eriko na visa contract ni bane iruka ngo mwana naza kuri imyaka 2 visa ni iruka omwa authorization kuza gukora mu ihangire. So the risk yiba kweta risk ya loan repayment neberi inche than ogo wazihereza na nojya naza kwinge bihimba ebyo kumanya ngo nubasa kuterwa umushana bife mwene rate yo kubikavaringa izisente byahinduka. Now aba bana nbeja tubatwara mu mashu banks beigura accounts zabo bacheza kwigura accounts zabo. These accounts are linked na yishe kuri yihire ninganye yihire roni imite teresente bazi sindika zikaza account yo mwana nabara ko yiba kweta standing order ninga scheduled order esente zo zigenda service garoni kandi twakutwara zona omwana yana ndangutsheza mezi mukaga roni ninga neheze imyezi 12 ya installment ya with interest inclusive nebebye eshange rya hasi ya mezi mukaga ko kahiguru yainda tinyoni shashuza mezi 2 nazo ezahije kuko no teva kubo nicyo nguriza aha. So tumanya ngu mwine challenge ya sentezo numuza kwija mu office abinda binjo mbikeka byanyu omureshenyi omurikajara omurihama ninja kuba nyineyo lessons ninja kuba bya radios ninja kuba ni nyitorura abantu ndwani se ekintu cyo bworo omubitunga mu district abashanga yeshaha kandi yo kutureba no kugira nini wayo kugira ngo bakamanye bakafata kubonera kandi abafatisha ati omurero wa Modern TV kandi TV yite yatungamo we bari munonga no kutuyetera TV mu bitungamo Mwami Wilson ati wanonda kumanya T&N Miracle Agency zaheri turiyo mu tax park ya Rubare wahiko mu tax park nuja kureba ekipande kiti kiruho cyandikiro by'ubuza broad no hikaho ni timu wakayiti no hikaho kibakwani benda nibakikwereza kandi iwo ruhari ndahari no tera ahasumwezi zero mushanju ishatu 88 bitano shanju ni tane gene ya MTN. Then Airtel zero mushanju 50 bishatu 10 mushanju rukaga ashatumisha. Then twine na MTN ndijo ya zero mushanju mwenda 20 na mwenda bitano ashatumisha. As nimbasa kuzigaruka mu muzungu. So the benefit of those ones that might not be understanding if you want to get us, if you want to reach us, you can contact us on the following numbers: 077-3388-575 or 0750-317 is 633 or 079-2029-533. You will talk to me direct. Those are the lines that you will not talk to anybody. You will talk to me and I will answer all your questions. So yomere wa Modern TV kandi wabari munonga wasakwana wara program yitu no kugira ngo T&N tugambire munonga a Modern TV kandi tukasakwa promoting and integateka konka no kujya kuzaguliza muko wahereza kandi aba program meji anakansi Wilson kamba twatagana program zizindi.